Tinidina the chief mawanoko. Yeah, until no said America and say, first of all, Madam Munina Mosi say, and somebody see your shop, your radio. Until say, we can't want some more shop, our radio so yentimi yano. But ye were Adolfo Bre or Hamburg Krumwa, Ubi any Malata. Until I say we see nipa be brave frey, and almost do 2 yenim say. Na ade de na ekoso ye de ne hu ye ntino nyame anim nie asem no beto ye anim no na ye ya pa e na metwitwa to mu anam say me na me wo hobi na wo reta wo ba ye na wo si unim me nti unim me no me kira wo say unim me that means be 3 years na ehun si malata because for the past 3 years me na me take ase nti obi obeba malata bia minim no na minimu dia ohumi a me no bedi nkomo because we customer ba unim me ntino mi so minimo nti uba bi de mi fu safi no aba mi so usu ni me di nyina no de kosi ye ne say omo frefre ya no mo ka say ya toto mo form na ya anya mu yie na Yeboah aba ya nhwe no na ye me ya pa nti na go say mi so me de me frɛ prekese radio na mi ka say ade nti na bibisa na mo ntimi anfrɛ yen na ye ntimi ndi hu komo na mo de akɔ radio so because malata enye radio station malata ye supermarket obia enim se malata no ye baby a uye Ghana ni na so ba ye beje wa tu nyana na Yeboah nkwa na aba ho last 2 months nipa bi ba ye Zion Felix ba ye general come on the way I will rate okay and send me fire but edini ye lady rata Mr. Wa be me okay lady let me put say your title but there be a candino lady rata the net ye say the wo car say ora ho o papa no mo malata fo na say ni say no na I am say opa say o kire say mo ba ye no ya nhwemo but nye sa ne ba ye because me ni umienu ye di nkomo sa nkomo na wo san ka ho say o ba ye no me kra me nya time mo kire wo say ye betimi adi ho dwuma mo ba ye na ye safe poster yan fa bi ntale malata kra no me nya kwan de ka say mo kwa mo de ye de betale ho ama mo nti me nya emre ma mo na no so kama tiefo so ye de o mo ti ni nyina wanka ye me yakra wo mu ni say wo se ye pamo mo enso ma mpamo mo because me na me gina ni mu na me kire wo say sister me pa cho corona abai ye ka kire say malata nipa 8 na wo say ba malata mo ba na mo ye 6 ya e di dwa ya ye adwuma wo ho enti se ye ka nyina e bom a ye be bro sa nipa na corona rules wo Hamburg say no ye say wo ba shop a ye one number of people bi a wontimi ye dey wontimi mpa ho enti no me ka kire wo me amanum say me boa wo hwe manim na ka kire me say me boa wo ka kire me say me ka kire wo say sister me power chow we dia me nya dey me mpamomo manum asema me kan no me mpamomo me sere wa enipa gina bonti mo pese mo wura mu ntino so mo wie dia me sere mo nko me nkasa me mpamomo asema me ka kire no me boa na me no kre ma me mu aye ma wanu si na fe ye won semfo bi wo ho no ma ye betimi ya no but me pese me kire wo say asema me ne wo kan sana me kan na say nye sana me kan no. Okay, so for the viewers watching us for the first time, ube bisa say den ekosu ni. Yemfa the story na kasa ema nate eye de ekosu ewa ha. And say Kumawood actor eye nana Yeboah eba omo to up Europe no mo premiere mo movie what say Yeboah hu dero ebi eye she-mail ene ice and fire and ice na no mo France no mo twin class omo so beba be premiere bi ewo Hamburg ha say enti eho nhyehyeye kakra ye no ana ma ehu say oma bedu nam say okay ene sa dia Afro shops no ye wo mu say akete bogede posters na edika kobubo ho nom de da don nko na ekoye but ebeye fe say na Yeboah waba ni de say yetimi at least baby our posters board ye wutimi kochia empenufo no mo mu hu say oh ampa waba ampa ye de o say ye yo eye nana Yeboah ni producer omu ye mi onu ni producer ye 2 myself and then akete bogenti ni ye enipa 4 me na me drive ye nti ye enipa 4 and then ye call Afro shops bebre nti ben eye malata and ye to era ho me den chia ye de eye kama me de ma me papa nom but eye the owner eye da pod ye hunu onu de ya ama ye ntimi ehunu because no mo say oho aye busy
Inte no ye papa ba ko te counter minim ni din de but ono akasa enim ne when chief so unim wo papa no edin anase mo worker ne edin inte ye chia no na me de nkra ne ema no ti me ka kire ni say daddy posters no nyame adom ya emre ayeden aso na ye bo asoso aba bedru inte no ese etimi de no ebe chia mo na eja ye chia me papa ye Paul no see oh okay but aye busy inte ne be ya age say ye twen na am see okay daddy ye be twen iti ye gina honom kaka no ka chem say memfa advert no enko kire wu chief iti okay na am say o see abrante no ono no na obeye den obeye sa ehu advert na am say okay that was the first time I meet one kasa in person said the work no iti no me drew na me abema me see okay bossa eno ne first nchia ye na am say okay ya say ja me hu ni advert manager na say we na be broadcaster de na so ya na wo WhatsApp group bi ye Ghana phone to the betum na am say okay ne bra but more than na ye ne kama ne mfa emwa enti ye nkomo ne ye tia sa pepepe eneja ye sa ko gina ye corner ho wo inside wo enti no enumuru na me say no the way ye gina na nipa eba na bra na daddy ye de ye ncho ye na se kwan wa ye chia keke ne ye ko enti ene sa de a moma ye kwan kakra bi na nka wo de ye nchia da po 2 minutes kra keke na ye ntwam ana eye o papa ba ko de we yi ni ti na ye se fiansa no pacho mi nim ni di nti na se me describe ni na mo hunu nti wunim no de no nte counter ho no se de wunim no good nti no o ka se de bi line no age se esote na am se na da ye kase egina ha pa so dia eye dwadie enye ye nti ene nipa ma nti ene ma mi line so na atomi ntem na yeti otuma ye de efiri honom akọ because be ya park kra nye ana eja eye bi kitu bi ne ye atwam nti kama mi line so bi asma me ka kire papa no na nka ento ye ntem na ye efiri no si da bi omo kwakọ ye sensen ni de no eye dwadie eho no asem emu odumeti ase eno no de faso beba intimate na ase ana am se odade ewo musa ba ye kase ye twense line so nti a crofo ba na eba ana eko inti kawe de enchia so de nka ne wo sro mu gina okran ke be ko me kan o si da bi twen ya na ese ye twen ana eja ye ko gina kona ho inti ejina eye inside one man no be ka kire se mu ka se se de aye ni nipa na abroso wo ho adosum inti ese ye pie ko gina abonten na am se awo de amanfo na se de ye de da ye nchia keke ana wo papa ba ko na meka se ni tiri no wetwa ni se nice otogu ni naso kakra no ono akra edi yenim e ka se your friend say papa ye hye chire ho no mbaabi nti yanko hye ho na mse da na papa ye de se nka se godidi o nya papa ye zo nti ne ba o da po nti ne ye tu ye ka apokra ba se wo hu nti we de nka nchia de papa ye chia wo na ye bo na aba ko sane ke ko ye baby ba mi hu se na nti ase enye de nya ejuma aneja ye twa asudin honom no ese hu se de te se ebe ha ye nyina because eye nchia nti ade nti na se ye bebre ni tenten back and forward sa ana ose yon kotena to ono na di yenim kire yen baby apayi eye ye friend say ewo papa ye ewo se yen kotena ho papa ye se kotena ho so me say bia eye order bi ne ye kotena ho so ye obi restaurant ye order ahwe mesi yenim yesi wo se yesi wo ye den wo ho iti no honom no asem ne kɔ ne de na se obi bepe aduane bi ma omudi wo honom ne ye sorry nti ewia ne tu ye ka ne be fie ha ne ye enra ye di nkomo no hu se na ade ne ha ne se de wi amesoso munim lady the rita megege ade ho am gege hu ye ma ne ye fe se mi papa en ye pe kwa me despite no ye krom ha de ye da po nti no okoduru ye no ye se okache se wo I say me didn't who fell no baby a rye a reception a demand or chi obi crack and who back and forward near who instructions keke na msu nana abote but no anu sa na asem ne hye so ti me ma ne kwan ana oye den ni interview ni mu no de na koma eto ana me kire mu se de ade ne ete pepepe menyi bi enfiri manfe bi anye den anka ho chodofo se wa join ye na wuti asem na ne esi ye nie enti no ye ne abema ne so de opese o kire ne se e bia se de ye dwen ye no enya sa na no mo ka no I be omo person omo kire but at that instant need there how we felt no eno ene yaka no enti chief mpacho manuesi yeah lady Rita un say there me person me kan nyina say there one thing ye no so a creative reputation malata enye nkoaa na malata I start year adwuma malata wo for the so many years and your friend say obi so free Ghana ba malata ye baby a omo de omo ta ba ye je omo awa tu enye say ye ni na Yeboah na say ye ni wo lady Rita ye ni wo problem
matanka ye penye mu dia also hunu say ɛhɔ no supermarket yɛwɔ Hamburg yɛni sɛ bi Ghana deɛ obiara deɛ ɔpɛ because of say ɛhɔ no mmara no nyɛ adwuma te sɛ ha yɛ broni krom broni krom so deɛ sɛ bi yɛde mmara no te ha wo te krom ha me so me te krom ha yɛnim sɛ wontimi nto ana ma ɔnkɔle de ɛnkɔ review ɛnkɔ bɔde row hɔ sɛ wokɔ obi shop a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛ wofrɛ nipa no sɛ wo ne me papa yɛ free ade nti mo amfrɛ papa nka nkyɛne sɛ da ebia na yɛ boa aba ntine de ba bɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛso ɔno so yɛ busy man sɛ deɛ wo kana na nka wɔnya adagye na nka wɔhyia mo anaasɛ wadwuma wa atu obi ani hɔ ɔyɛ saa oforiwan a wo kana sɛ ma wo ka sɛ oforiwan ɛde ɛyɛ sɛ hwɛ oforiwan all ba mpacho oforiwan me mbɔ ni din wa ha o ɛdura na mo bɔ ni din friend say Kofi ebo oforiwan oba ya obɛtena wo nkyɛn a na mpacho Kofi ne wan because ɛno ana Kofi bi ani ha me director sɛ wo kasa no director be gyina ho ɛfo a mo nsɛm a mo ka ne so ana me boa okay enti no na me pɛ sɛ me ma wo so another example because oforiwan sɛ odi obi ba yɛ nkyɛn a ɔfrɛ yɛn ɛka sɛ okay ebia chief ana sɛ da me di obi ba ho nti mbenya mra ba ya ne ɔno aba ontu na mom just like that asema make na be say nya wo dem so wase se wanim dem me sisa menim ye because ase bi na me call my dream nti na me sere o me tiri na ha me tiri o me tiri no say ye nyina na eti krom ha se mo ye bibia mo keka nsem mo kasa na malata na den na na ke ye wo kɔ hɔ na ke be yesi ama na oba malata na ye twetwe wonye sa na tie kyerɛ sɛ aha no ye di mra so ati ase se bibi to yen wo malata nye wo na ba betwitwa age yen nti sɛ wo ba na sɛ wo di nipa di wachi a also hunu sɛ mpanyimfo wɔ hɔ so frɛ panyin na ka kyerɛ panyin sɛ okay me so me di nipa free Ghana aba obi any problem na nka no so nya time na nka onjo ama ne sa mo de wo yɛ ya na mo so yɛ na mo ba hɔ na me pa kyerɛ sɛ ye ba be di dwa ya ye frɛ ansa na ya ba na different wo be di dwa ɛhɔ no yɛ market mo ba hɔ no be di dwa ati ase wo ba wo be di dwa unhia sɛ as question I busa me no anya normal question nai because some na also can anya normal undi dwa dabitio because some na can indirect na say wo ban for say ba minim say ke ba be solve ade na amicably but you have your choice of words is no rather than it's not like say wo ba for amicably talk we say like say wo person wo be kan wadwen e de kire yen e wa ha nti two wrongs don't make right meboa na mini ha into meaning say you can in amicably manner but say our choice of words now we use is like say one bar for say yen amicably it's like two wrongs body action any the way I say we name kasa no na ma me kasa sa no ati ase ma me ba cho me tie say me na ne coach say enipa bia ho ya mfuso na sometimes so asempa say ya ho the way now the over twene wo fia wo de ba no eno na wo ba beka na the person me catch on say wo ba say ye be settle na peace aba na sro bebre say ma wa koma brafo me ba cho I was so oni me kasa no say the way I oni me kasa no no represent that wotie menim say baby wo ha bia wanyene yie ye nhwe no saa ebia baby wo ho a wanyene yie ena baby wo ho a bia na wonte niam bi ase nti na wo kasa wi a ye de niam betu yie ma wa koma nkofom eya ebeye yie reputation or say reputation dabi as wo kasa no wo experience say I was saying ka wo frɛ na sometimes na bi wo ho na ye wo number bi emergency na om say baby adre de na mo mi nwura opreko eni ntina bi a ko ba saa meaning say ba always and inti because ye ba he no one friend na no pay say yemra wo friend 3 days and 4 days before ene enti no se ko ba say when timi amframo na wawura aba ho a me ye very sure say wo mo call nearby no am say oh see ya ba ha dia ene ya e chebebre ya se papa hu ye say ya ba ha obeka se bia mo de poster be go anama tese makwa anama ntine me ye ntwengrom de madwene no akoma amra from because Afro shop marata we a great Afro shop so wo can number 1 Afro shop ye ba ha na ye kodidwa satan haban of chiro be na police for ye kwaje aslender visa no chire ho won wo da me che no enye nne marata entino marata a good name already. Yes. We have a good name.
Into my come from. About what? At the moment, no. What an I see a bit remon. Ama a corona na I be a war. Into no mete the brachifu can I say. And I mete the lady waiter so can I say. But I see who said, Mammy, me bow such a mammy. Said the old master can I say, Ebi a spontaneous woman and baby. Oh, Papa Biwaha, offend that poor, young Kwana Yanko, a channel. Na young Chiano. And now Crown almost say I saw a question nipper 50 pet and a bit me about sorry them. She says, why, yes, sir, it seems a dirigine, 2 gene, 4 gene, baby. In Sembi Brintano, I think, say, the shop owners was also trying to protect almost someone from this 2 gene. Yeah. And nobody will cast a cry now. Won't get that 2 gene, won't mean contract a cafe in Conum Cafe. Into the mess, China say a chopper. And now, dear Malata, do no. Obedient to me, Malata. No. Way back, Mama B time, and then Malata. I don't know, obedient to me and say, and now, oh, Baby Sum. Into the main funny say, a misunderstanding, Kakra, and Amba, Bemen, and a cross of fashion Michelle, Michelle could be a check, Mr. Yamma Akuma Emra from because Inipa is sharing. And I don't think, said, dear Yame, a shannon no will be to me, I say no. It's a pamucho be it's a formuti and pamucho, Mutia Samana, Mamma Miss Mammon Dan na a banny, a Janny, a ba. And that poor person, he was not even there. So, me father say, be on Quabia more friend, and can be our mamma a few minutes to say hello. And I be a man, sir, if you're mutual. Oh, that a power, and what's Chiano. It's no mestre say, Bemena, Fache. Me mamma in Facho, Dawasi. That's a bit where dear, some fan chemi, if you are because of the content. Yet, say, said ye na ye receive video no. Un say Hamburg han ye pass him stress. Hey, some way by no. Nipa e frey any nipa e kasa no. I say ye cry ye nima ye duma ye because of say said ye kan any your friend say nana Yeboah ene anopai was a video or de nam say YouTube obia et so amoye de amoka say malata de e na mabana ase ye gu Hamburg fo ni mu ase nti ya ni nyina so fiti dem ho say video bi enu nti na e wo say me no na me ye de mitu anamon me omo twan me wa adwuma mu e na me say e wo say me ban na say no me so me betimi be show face because me papa won pene ho asem but ye ka say me pene ho asem de bia na the problem oba nti na me no matu anamon amaye de nti we de me ba ya anye ntokwa just say me pese me ba na e be hia na etimi de ye to ye sa okay kese ko mo frɛ at least omo frɛ oh daddy na Yeboah ba ye fa ho na ya say hello na bi a massa na bi omo fa ho spontaneous no nyina mu no yesre okay so wo dey wo be try na ya ba ma na aba no wo dey mean say we know how to put things in order any image damage bia ya bia no from Lady the Rater, I'm so sorry. And I said mami no moka no. Shana mishe we nimni nyina was not say ebia me no ba be back and forth. But as far me come imagine say you arriving on the solution. Yeah. And when I me call imagine na ma smile. Okay. Yes asem na oka no. Mystery. So what I say. Body action sometimes you know. And I just thank God somehow no there must be a way we will get close. When you get it closer, you really know how sweet I am. I also know how gentle you are. Yeah. But etrimudena me wono papa bisa na etrimude bia wo me ho no bisia na me papa nie. Nti na I feel like say me call me papa ho. Once them me drew on me can say me papa ho. So I say nti no me pacho mama no nti no aba me da say. Nti no say etrimude no na ye twemu no because ye twemu kra na ye kwa antibeki so. Ene ma me di see ye dream mika. E wa ne say ye krom ha de upe eye Kwame despite ene ne malata timide ne koho nti na mka se basa na fa ite minima yede egu ase nti sesi ane de etiefo odoni dom ene yede asettle sa de ne yesremo bibia esi enye sa na ebia enkese wie no na akoba ne sa on my side I am sorry
for any part be a me play ya anye me papa Paul the enemy me my chief and the image of Malata and I think say Asumdwe Aba ana yeah okay yeah yes of course director said I no do akonya betina anti safa akonya ni bre Chief, on behalf of the entire Precursor Radio, if there's anything we did that you think say nkoaa, yes, because we all have to work together. What you say? Yes, patch up. I don't think Enra offer me make say akonya no because me I was hurt. What you say? I was hurt. I mean, I'm coming from a media perspective. What you say? And then looking at Nana Yeboah as a star. And Nipan so be 4 or 5 and I know more cancer no and I felt say then it means oh man yade. Well, in fact we were all in felt a certain way. Into way the epachopa malata ejidi no na me kra kromo ha me maha. Into nenye na ye ba be ye bibi be affect you. Yes so ye fancy ha ya epacho. Why? That's it. When you form kamate media now because of peace making any your friend say said the beya asumdwe beba enu nti na media me ba say me ba yima no because na me wo hobby asem ni si na me wo nti na wo so me so kakra me wo no Rebecca nti later me ni woni problem me ni mo na wo so ni me nti no ye fa say your first encounter no yeah say no the me metimi aka na say ye nyina ye baako Ghana fo ne wo kromo ha nkoso a mo pese Ghana fo ye koso ye nyina so ye pebi malata anye se so ye kata ye ni ye nyina ne ye pese ye ko ye nim nti na mo bia ebetim de aboabo ye ho bia ye mfa aboabo ye ho na ye njai backbiting ne nsema ehu hia because said ye me papa tie na obi wo ha wo fi a onim sa wahu nti no ne wan say what just wahu ye boy ye homoden ne ye improve ne ye indicate ye mfofo Ghana fo ye wo kromo an ye pese ye ko ye nim ye njai selfishness ne I say no pe na me dem me ba ya me be say me beka ti me sere wa ye mfa Precursor Radio e bia na nche bia na mo ye advert mama lata ye nyina ye ko yanim an ye pe no ye na abedi dwa why enche so malata be sponsor me na che say me dwumedie me bohu de rosa chief me no be caucus meeting behind na ya endorsement enye kese bia ba you chief you have to sponsor no problem until I make say ye nyina ye boy ho modern say ye nyina ye be ko yanim amen me that say o twi me ana me so ma twen no exchange is not robbery the devil have lose the battle yeah amen now when I made the way by my connection to connection twitwem wo Yesu di anya ejuma ai so we go for a commercial break. Yes. Idin edi emamon ai inti ni dina kasa any chief okay go nti chief ma wanonko yeah inti no say na America ne say first of all me medamu nyina mo ase say and some I see your shop your radio nti say obi kai ho asem wo shop e wo radio so a ye ntimi nyi ya no but ye wo adofo bebre wo Hamburg kromu ha obi ani malata nti asem isi ye no nipa bebre frɛ yen e na omo so do to ye nim say na adai de na ekoso ye de ne hu ye nti no nyame anim ni asem no beto ye nim no na ye ya pa e na twitwa to mu anam say me na me wo hobby na wo reta wo baaye na wo si woni me into woni me no me kira wo say woni me that means be 3 years na wonsi malata because for the past 3 years me na me take ase into obi obeba malata bia minim no na minim dia ohumi a me no bedi nkomo because we customer ba woni me ntino me so minimo into wo ba me de me fu safe no aba me so woni me di nyina no de kosi ye ne say omo frefre a no mo ka se ya toto mo form na ya anya mu yie na Yeboah aba ya nhwe no na ye me ya pa nti na go say me so me dey me frɛ Precursor Radio na me ka se ade nti na bibisa no man timi anfrɛ yen na ye ntimi ndi ho komo na mo dia ko radio so because malata enye radio station malata ye supermarket obia enim se malata no ye baby a wo ye Ghana ni na so ba ye beje wa tu nyana na Yeboah nkwa na aba ho last 2 months nipa bi baaye Zion Felix baaye Gene come on
the way you will rate okay and send but you didn't a lady rata Mr. Wa okay lady let me put say a title but there be a candino lady rata the net yen say said the car say ora ho papa no mama lata for na say no na I am say opa say wo say mobile no ya nhwemo but nye sa ne baaye because me no mienu ye di nkomo sa nkomo na wo san ka ho say obaye no me kra me nya time mo kire wo say ye betimi adi ho dwuma mobile ya na ye safe poster ya mfa bi ntale malata kra no me nya kwan de ka say mo kwa mo de ye de betale ho ama mo nti me nya emre ma mo na no so kama tiefo so ye de o mu ti ni nyina wanka ye me ya kra wo mu ni say wo se ye pamo mo enso ma pamo mo because me na me gina ni mu na me kire wo say sister me pa cho corona abai ye ka kire say malata nipa 8 na wo say ba malata mo ba na mo ye 6 ya e di dwa ya ye adwuma wo ho nti se ye ka nyina ebomu a ye be bro sa nipa na corona rules wo Hamburg say no ye say wo ba shop a ye one number of people bi a wontimi ye dey wontimi mpa ho nti no me ka kire me amanum say me boa wo hwe manim na ka kire me say me boa wo ka kire me say me ka kire wo say sister me power cho we die me nya dey me mpamomo manum asema me kan no me mpamomo me srewa nipa gina bonti mo pese mo wura mu ntino so mo wie dia me sremo mo nko me nkasa me mpamomo asema me ka kire no me boa na me no kre ma me mu aye ma wanu si na fe ye won semfo bi wo ho no ma ye betimi ya no but me pese me kire wo say asema me ne wo kan sana me kan na say nye sana me kan no. Okay, so for the viewers watching us for the first time, who be say then the ekoso ni. Yemfa the story na kasa ema nate eye de ekoso ewa ha. And say Kumawood actor eye nana Yeboah eba omo tore up Europe no mo premiere omo movie what say Yeboah hu dero ebi she-male ene ice fire and ice na no mo wa France no mo twin krase omo so beba be premiere bi ewo Hamburg ha say enti eho nhyehyeye kakra ye no ana ma ehu say oma bedu nam say okay ene sadia Afro shops no ye wo mu say akete bogede posters na edika kobubo ho nom de dado no kwa na ekoye but ebeye fe say anena ya bo waba ne de say yetimi at least baby our posters board ye wutimi kochia empenufo no mo mu hu say oh ampa waba ampa ye de o say ye yo eye nana Yeboah ni producer omu ye mi onu ni producer ye 2 myself and then akete bogenti ni ye enipa 4 me na me drive ye nti ye enipa 4 ana inde ye call Afro shops bebre nti ben eye malata ana ye tu ewra ho me de nchia ye de eye kama me de ma me papa nom but eye de owner eye da pod de ye hunu onu de ya ama ye ntimi ehunu because no mo se oho aye busy nti no eye papa ba ko te counter minim ni din de but onu akasa enim ne when chief so unim wo papa no edin anasem worker ne edin nti ye chia no na me de nkra ne ema no ti me ka kire ni say daddy posters no nyame adom eya emre aye den aso na Yeboah so aba duru nti no ese etimi de no ebe chia mo na eja ye chia eye me papa eye Paul no see oh okay but aha den aha aye busy nti ne be ya age say ye twen na am see okay daddy ye be twen nti ye gina ho nom kaka no ka chem say memfa advert no enko kire eye wu chief aha nti okay na am see o see abrantie no ono no na obeye den obeye sa eho advert na am see okay that was the first time I meet one kasa in person said the work no aha nti no me dru na me nu abema me see okay bossa eno ne first nchia ye na am see okay ya say ja me hu ni advert manager na say we na be broadcaster de na me na so ya na wo WhatsApp group bi ye Ghana phone to the betum na am say okay ne bra bo modern na ye ne kama ne mfa emwa nti ye nkomo ni ye tia sa pepepe eneja ye sa ko gina ye corner ho wo inside wo nti no enumuru na me say no the way ye gina na nipa eba na bra na daddy ye de ye ncho ye na se kwan wa ye chia keke ne ye ko nti ene sa de a moma ye kwan kakra bi na nka wo de ye nchia da po 2 minutes kra keke na ye ntwam ana eye o papa ba ko de we yi niti na ye se fiansa no pacho mi nim ni di nti na se me describe ni na mo hunu aha nti wunim no de no nte counter ho no se de wunim no good nti no oka se de bi line no age se esote na am se na da ye kase ejina ha pa so dia eyedwadie enye ye nti ene nipa ma nti ene ma mi line so na atomentem na yeti etuma ye de afiri wonom akọ because be ya park kra nye ana eja bi kitu bi ne ye atwam nti kama mi line so bi asma me ka kire papa no
nanka ento yentem na yen afiro no si da bi omo kwakoye ye sensen ni de no eye dwadie eho no eye asem emu odumete ase eno no de faso beba intimate na ase ana am se odade wo mu saa ba ye kase ye twense line ni so ntia krofo ba na eba ana eko inti kawe de entia so de nka ne wo sro mo mu gina okran ke be ko me kan o si da bi twen ya na ese ye twen ana eja ye ko gina kona ho inti ejina eye inside one man no be ka kire se mu ka se se de aye ni nipa na abroso wo ho adosum inti ese ye pie ko gina abonten na am say oh what the amafo na say dey dey da ye nchia keke ana wo papa ba ko na meka say ni tiri no wetwa ni say nice otogu ni naso kakra no ono akra edi yenim e ka say your friend say papa ye hye chire ho no mbaabi nti yan kohye ho na am say da na papa ye dey say nka say godidi o nya papa ye zunti ne ba ho da po nti ne ye tu ye ka apokra ba so ho nti we dey nka nchia de papa ye chia wo na Yeboah na aba ko sane ke koye baby ba mi hu se na ntiase enye da nya ejuma aneja ye twa asudin ehonom no ese hu se de te se ebe ha ye nyina because eye nchia nti adenti na ese ye bebre ni tenten back and forward sa ana o se yon kotena to ono na di yenim kire ye baby apayi eye ye friend say ewo papa ye ewo se yon kotena ho papa ye se kotena ho so me say bia eye order bi ne ye kotena ho so ye obi restaurant ye order ahwe mesi yenim yesi wo se yesi wo ye den wo ho iti no ehonum no asem ne koni de na se obi bepe eduane bi ma omudi wo honum ne sorry enti ewia ne tu ye ka ne be fie ha ni ye enra ye di nkomo no hu se na ade ne ha ne se de wi amesoso munim lady the rita megigi ade ho am gigi hu ye ma ne ye fe se mi papa en ye pe kwa me despite no ye krom ha de ye da apo iti no okoduru ye no ye se okache se wo I say me di no hu fe no baby ewura ye kra hwe reception e de ma no ochi obi kra keke en hu back and forward ni hu instructions keke na msu nana ya abote but eno anu sa na asem ne hye ne so ti me ma ne kwan ana oye den ni interview ni mu no de na koma eto ho ana me kire mu se de ade ne ete pepepe menyi bi enfiri man fe bi anye den anka ho chodofo se wa join ye na wuti asem na ne esi ye nie enti no ye ne abema ne so de opese o kire ne se e bia se de ye dwen ye no enya sa na no mo ka no I be omo person omo kire but at that instant need how we felt no eno ene yaka no enti chief mpacho manuesi yeah lady Rita un say dear me person me kan nyina say dear one thing ye no so a creative reputation malata enye nkoaa na malata I start year adwuma malata wo for so many years na your friend say obi so free Ghana ba malata ye baby a omo de omo ta ba ye je omo awa tu enye say ye ni na Yeboah na say ye ne wo lady Rita ye ne wo problem but anka ye pene ye mu dia also hunu say ho no supermarket ye wo Hamburg ye ni say bi Ghana de obi a de ope because of say ho no emra ne nya adwuma te say ha ye broni krom in broni krom so de say bi ye de emra na te ha wo ti krom ha me so me ti krom ha ye nim say wontimi ntu na mo nkole de enko review enko body roll say wo ko obi shop a wo say wo ye de wo frɛ nipa no say wo ni me papa ye free I didn't want friend papa kan twene say da e bia na Yeboah abantine de ba hu say de be ya yeso ono so ye busy man say de wo kana na nka wonya adaaje na nka we hia mo na say wadwuma wa atu obi ani ho ye sa oforiwa na wo kana say ma wo ka say oforiwa e de yese hwe oforiwa all ba mpacho oforiwa me mboni din wa ha o edra na mo boni din friend say Kofi ebo for one oba ya obekina won chen ya na me pacho Kofi ne wan because eno na Kofi bi eni ha me director say wo kasa no director be gina ho efo am nsem am wo kana so ana me boa okay enti no na me pese me ma wo so another example because for one so the obi buy en chen ya ofreyen e ka say okay e bia chief ana say da me di obi ba ho enti mbenya mra ba ya ni ono aba onto na more just like that as ma make an best nya wo dem so wase wanim dem me sisa menim ya because I say bi na me call my dream unti na me sere o mitiri mu na ha mitiri o mitiri mu say ye nyina na eti krom ha se mu ye bibi a mo kan se mo kase na malata na den na na ke wo kɔ hɔ na ke be yesi ama na oba malata na ye twetwe wonye sa na tie je se aha no ye di mra so ati ase se bibi to yen wo malata nye wo na ba betwitwa age yen nti se wo ba na se wo di nipa di wachi a also hunu say empanyimfo ho so frɛ panyin na ka kyerɛ panyin ni say okay me so me di nipa free Ghana ba obi any problem na nka no so nya time na nka onjo ama ne sa mo de wo ye ya na mo so ye na mo ba ho
Na me patro say ye ba be di dwa ya frɛ ansa na ya ba na. Different. Wo be di dwa. E ho na ye market. Mo ba ho no be di dwa. Okay. Ati ase. Wo be di dwa, unhia say. As question na obusa me no, anya normal question. Nah, because some na also can enya normal. Undi dwa. David, because some na can indirect and I say ban for say but minim say ke ba be solve ade na amicably. But you have your choice of words is no. Rather than it's not like say ba for amicably talk. We say like say wo person wo be kan wadwen e de kire yen e wa ha. Inti two wrongs don't make right. Meboa. Na me ni ha. Into meaning say you can in amicably manner. But say our choice of words now we use is like say one bar for say yen amicably. It's like two wrongs. Body action. Any the way I say we make kasa no. Na ma me kasa sa no. Ati ase. Ma me ba cho me ti. I say me na ne coach. Yeah. Say enipa bia ho ya mfonso. Yeah. Na sometimes so asempa say ya wo ho. The way now the over journey with fear what they ban and then I will buy now the person catch on say what by say you best settle na peace yaba let's throw be brave say ma come and brafo me I was so on me kasa no say the way I on me kasa no represent there be utie menim say baby wo ha bia wan nyine yie yen hwe no saa e bia baby wo ho a wanyene yie ena baby wo ho a bia na wonte ne me bia se nti na wo kasa wi a ye de ne ma betu yie ma wa koma nkofom eya ebeye yie reputation or say reputation dabi as wo kasa no wo experience say I was saying ka wo frɛ na sometimes na bi wo ho na ye wo nam baby emergency no am say baby ready na ye mo mi nwura opreko ene ntina bia ko ba saa meaning say ba almost and into because ye ba he no one friend na no pay say yemra wo friend 3 days and 4 days before and no say koba say when timi amframo na wawura aba ho a me very sure say wo mo call nearby no am say oh see aba ha dia ene yeah e chebebre a say papa hu ye say aba ha obeka se bia mo de poster be go anama tese makwa anama ntini ye me ye ntwenguro me de madwene no akoma amra from because Afro shop Marata we a great Afro shopper so what kind number 1 Afro shopper ye ba ha na ye kodidwa satan haban of chiro be na police for ye kwaje Auslander visa no chiro ho won would me che no enye nne Marata entino Marata a good name already. Yes. We have a good name. Into my come from. About what? At the moment, no. What the nice here be remon. Ama a corona na aye bibi a wo. Into no mete the brachifu can I say. And I mete the lady waiter so can I say. But I see who said me ba o san mame said your master can say e be spontaneously mo nam baby oh papa bi wa ha friend da Paul yenkwa na yenko ehwe no na yenchia no ene kwa no mo say asore kwa ese nipa 50 pe ene betimi aba asore dem say so wa anya sa si bi se dirigin ne 2 gin ne 4 gin ya ebe ensem bebre ntino I think say the shop owners was also trying to protect almost from this 2 gin. And now one cafe kura na unkita 2 gin ya untimi nkotena cafe nkono cafe. Into the message say chopper. And na dear malata dunu obi ntimi nsem malata. No. Way back mama B time and then malata wo. E no kro bi ntimi ansay and na o pa bi som. Into the main funny say a misunderstanding kakra and aba bemen and a quality of fashion meshia could be a check Mr. Yamma Akuma Emra from because inipa shayin and I don't think said dear Yame a shannon no ubi to me as say no it's a pamucho be it's a formuti and pamucho mutia samana mamon dandano na a banny a janny a ba. And that poor person, he was not even there. So, me father say, be on be a more friend, and can be a few minutes to say hello.
and I be a man sa if you mutual oh dada power enkochiano nti no mesre say bemena fache me ma me facho me da wase bebre we de mo fa nche me e bia me kasa de content am ye tell say de na ye receive video no un say Hamburg han ye pa asem sura asem asem we ba ye no nipa e frɛ ye ni nipa e kasa no I say ye kra ni nima ye dwuma ye because of say de ye kan ne ye friend say nana Yeboah ene anopa yi wasa ye video a ode nenam say YouTube obia ete so amoye de moka say malata de na mabana ase ye gu Hamburg fo ni mu ase nti ya ni nyina so fiti dem ha say video bi enu nti na e wo say me no na me ye de mitu anamon me omo twan me wa adwuma mu na me say e wo say me ban na say no me so me betimi be show face because me papa on pɛ ne ho asɛm but ye ka say me pɛ me ho asɛm ade bia na the problem wo ba nti na me no matu anamon amaye de nti we de me ba ya anye ntokwa just say me pese me ba na be hia na etimi de ye to ye sa okay kese ko mo frɛ at least omo frɛ oh daddy na Yeboah ba ye fa ho na ya say hello na e bia a massa na e bia omo fa ho spontaneous nti no nyina mu no ye sre mama okay so we dey we be try na ya ba ma na aba no how to put things in order. Yeah, any image damage bia no from Lady the Rater. I'm so sorry. And I said mami no moka no. Shana mi hwe nim ni nyina was not say ebia me no ba be back and forth. But as one me come imagine say you arriving on the solution. Yeah. And when I me come imagine na ma smile. Okay. Yes asem na woka no. Mystery. So what I say. Body action sometimes. You know. And I just thank God somehow no there must be a way we will get close. When you get it closer, you really know how sweet I am. I also know how gentle you are. Yeah. But etirimu dana meme wono papa bisana etirimu de bia wo me ho no bisia na me papa nie. Until I feel like say me call me papa ho. Once let me drew on me can say me papa ho. So I say until no me pacho mama no si no about me that say. Until no say etirimu de no na ye twemu no because ye twemu kra na ye kwa antibeki so. Ene ma me di see ye dream mika e wa ne say ye krom ha de upe eye kwame despite ene ne malata ti me de ne ko ho nti na mka se basa na fa ise minima ye de egu ase ha nti sesi ane de etiefo odo ne dom ene ye de settle sa de ye sremo bibia esi enye sa na ebia enkese wie no na akoba ne sa on my side I am sorry for any part be a misumi player anye me papa Paul the enemy aminu be my chief the image of Malata and I think say asumdwe aba ana yeah okay yeah yes of course director said anu do akonya betina anti safa akonya ne bre Chief, on behalf of the entire Precursor Radio, if there's anything we did that you think say nkoaa yes, because we all have to work together. What you say? You know, yes, and nothing enra offer me make say akwanya no because me I was hurt. What you say? I was hurt. I mean, I'm coming from a media perspective. What you say? And then looking at Nana Yeboah as a star. And nipa so be 4 or 5 and I know more cancer no and I felt say then it means say man nyade well in fact we were all in felt a certain way into no way the epa chopa malata ejidi no na me kra kromo ha me maha into nenye na ye ba be ye bibia be affect you yes so ye fancy ha ya epa cho why that's it when you form a kamate media now because of peace making any your friend say said the be ya asumdwe beba enu nti na media me ba say me be yima no because na me wo hobby asem ni see na me wo ho nti na wo so kakra me wo no Rebecca nti later me ni problem me ni mo na wo so ni me nti na em fa ne say your first encounter no yeah say no dia me metimi aka na say ye nyina ye baako Ghana fo ne okrom ha nkoso a mo pese Ghana fo ye koso ye nyina so ye pebi malata nye se so ye kata ye ni ye nyina ne ye pese ye ko ye nim nti na mo bia ebetum de aboabo ye ho bia ye mfa aboabo ye ho
na enjoy backbiting ne nsema ehu hia because said the only papa tie no obi wo ha ofi a onim sa wahu enti no one say what just you know wahu yen boy homodin ne improve ne indicate yen fofo Ghana for e wo kromo an ye pese ye ko yenim ye enjoy selfishness ne I say no pe na me dem me buy am me be say me beka ti me sere wa yen fa Breakfast radio e bia na nche bia na mo ye advert mama lata ye nyina ye ko yenim an ye pe no ye na abedi dwa why enche so malata be sponsor me na che say me dwumedie me bohu de rosa chief me no be caucus meeting behind na ya endorsement enye kese bia ba you chief you have to sponsor no problem until I make us say nyina ye boy homodin say nyina ye be ko yenim amen me that say o twemi ana me so ma twon no exchange is not robbery the devil have lose the battle amen now when you make the way by my connection to connection twetwe mu Yesu di anya ejuma so we go for a commercial break. Yes.